A day with Keeper. Read and listen to the story. Which animals they see? Čtěte a poslouchejte příběh. Jaká zvířata oni vidí? Hi Keira, hi Pablo, happy birthday. I'm Chris, I'm a keeper here. We can look at some animals first and then have some birthday cake. Thanks, I love zoos. What about you, Keira? What do you think about zoos? For me, animals are happier in the world. I agree. I don't like animals in cage either, but zoos do important work. Look at this video. Ahoj Keiro, ahoj Pablo. Šťastné narozeniny. Jsem Chris. Jsem tady hlídač. Můžeme se podívat na nějaká zvířata a potom si dát narozeninový dort. Děkuji, miluju zoo. Co ty, Keiro, co si myslíš o zoo? Pokud jde o mě, myslím si, že zvířata jsou šťastnější ve volné přírodě. Souhlasím. Nemám rád zvířata v klecích, ale zoo dělá důležitou práci. Koukni se na tohle video. I'm making a video about our baby rhinos. They are really cute. Yes, but there aren't a lot of rhinos in Africa now. Why not? Because some people kill them. They use their horns for medicine. I think it's horrible. I think so too. Dělám video o našich mláďatech nosorožce. Jsou velmi roztomilá. Ano, ale v Africe už nezůstalo hodně nosorožců. Proč ne? Protože nějací lidé je zabijí. Používají jejich rohy na medicínu. Myslím si, že to je hrozné, taky si myslím. Let's look at some animals now. Do you like guinea pigs? I love guinea pigs. Me too, they are beautiful. How do you feel about holding it, Pablo? I'm not sure. Does it bite? Is it dangerous? No, it isn't. Here you go. Ugh, I don't want to hold it. Oh no. Oh dear, don't move. Can you see it? Pojďme se teďka podívat na nějaká zvířata. Máte rádi morčata? Miluju morčata. Já taky, jsou překrásná. Jak se ti líbí to držet, Pablo? Nejsem si jistý. Kouše to? Je to nebezpečné? Ne, není, tady máš. Nechci to držet. Ne. Nehejbejte se, vidíte to? Look, it's on the chair. Don't worry, I can chat it. Great. No, now it's on the laptop. Can you chat it, Keira? Yes, I can. Oh, no, I can't. Oh dear. Now it's behind the cake. It's not behind the cake, it's on the cake. I don't think we can eat it now. Me neither. I think the guinea pig is better in its cage. Koukejte, je to na židli. Nebojte se, já to chytím. Super. Teď, ne, nebo takhle, teď je to na laptopu. Můžeš to chytit, Keiro? Ano, můžu. Ne, nemůžu. Teď je to za dortem. Ne, není to za dortem, je to na dortu. Myslím si, že to teď nemůžeme jíst. Já také ne. Myslím si, že morčeti je líp v jeho kleci. Does Keira like animals in cage? Má ráda Keira zvířata v kleci? Ne, nemá. Why are the baby rhinos important? Proč jsou mláďata nosorožců důležitá? Protože mohou vyhynout. Is Pablo happy about holding the guinea pig?
Je Pablo šťastný, že drží morče? Ne, není. Why can't they eat the cake? Proč oni nemůžou sníst ten dort? Protože na něm bylo morče. What do you think about tarantulas? I think they are ugly. I don't agree. I think they are beautiful. How do you feel about working in a zoo? For me, it's the best job in the world. Me either. I think it's fantastic job. What do you think about having a scorpion as a pet? I don't think it's a great idea. I don't think so. I think they are scary.